Dana 18. oktobra 1838. godine Petar II. Petrović Njegoš, gospodar crnogorski, po prvi put probao je miješano meso uz koje je pojeo malo luka i domaćega majoneza, a popio je 2 piva i veliku čašu vode. Miješano meso je nabavljeno iz Rusije, a uz njega su u Crnu Goru stigle 2 punjene pljeskavice, jedna Mars čokoladica i tegla ajvara, koju je Njegoš ostavio za kasnije. Prije nego je pristupio jelu, Njegoš je miješano meso izložio u biljardi, da ga vidi ko bude htio, dok se ne oladi. Biljardu je tog dana posjetio veliki broj Cetinjana, a u mimohodu su se mogli primijetiti i neki glasoviti junaci tog vremena. Serdar Milutin Tomanov Sadrulić je tom prilikom izjavio: "Ovo je velika stvar za Crnu Goru i mislim da je sa prispjećem ovoga miješanoga mesa na Cetinje naša otadžbina lagano krenula prema Europskoj uniji koja u ovom trenutku ne postoji. Inače, meni se najviše sviđa kako izgleda ono rozo između Ražnjića i onoga okrugloga, ne znam kako se zove." Tog dana je napravljen prvi Njegošev video snimak za tadašnju televiziju Cetinje, koja danas ne radi. Ovaj Ražnjić ište čašu vina, smiješano meso, najlakše se je. Ovo ću bačit kasnije, vjerojatno u neku od nije moje knjiga. Mićo! Neka se pođe u Rusiju, donesite mi još 2 ova pomiješana mesa, jedno miješano meso još, to je 3, jednu teglu meda, donesi mi ti malo sira u ruku tu bilo, što beri ruku malo tu lopu, donesi malo sira i uvati jednu ribu, bilo koju. I zove mi plemena neka se okupaju tu, sad ću ja za 5 minuta. U ruku, tako oblepite kace. Prelijepo.